Kırım Tatarlar toplu yaşagan Akmechit kasabası 25 yaşında. Tahminen 25 yıl evvelsi Kırım Tatarlar vatanға kütlevi surette kaytıp başladılar. Akmechit şehir hakimiyeti aynı bu kasabada ilk kere resmi surette 500 toprak damartısını ayırgan edi. O vakit mında ne bu sokak ne de evler yok edi. 25 yıl sanki dersin bir an gibi geçti. Kaydeteler yerli sakinler. Начинали все с палаток, с балаганов. Здесь было лавандовое поле, ничего не было. Первые 500 участков дали 23 февраля. Симферопольский городской совет вынес решение. На законных основаниях нам выделили официально 500 участков. Все, что мы здесь добились, это благодаря инициативе народа, благодаря тому, что наш народ никогда не спал. Мы ходили, добивались, требовали, объясняли, доказывали, писали. Вот благодаря этому мы имеем свет, газ, воду, но до сих пор без дорог. Bu müddet içinde kasabada birkaç nesil oldu. Zarema Nimetullayeva ana babasıyla beraber Kırım'a 1990 senesi koştu. Onun soyu kasabada birinciler sırasında oldu. Şimdi ise onun 4 balası var. Toy başlaganda svet edi. Toy ortasına svet söndürdüler. Pek çok adam çapkaladı svet olmak için ama svet yaptılar, soğuk edi. 15 yıl evvel mektep kurulacak meydanda timsal olarak mına bu taşını tiklegen ediler. Lakin o vakittan beri bir şey değişmedi. Görgeniz gibi bu toprak gene boş kalmakta. Участок, который здесь под соцкультуру был выделен, к сожалению, откусывают и выдают под частное домостроение. Мы боремся за то, чтобы эту землю вернули, но с большим трудом, надеемся, что вернем. Меняется власть, меняются люди, но никаких продвижений нет. Вот как мы жили без дорог, как не было у нас школы и детского сада, и не знаю, когда мы это увидим. Tibbi merkezinin kuruculuğu başlangan edi. Divarlarını koterdiler, damını kapattılar, hatta pencerelerini koydular. Lakin bunun iş toxtaldı. Hatta birazdan son yerleştirilgen pencereler de joyuldu. Cemaatın faal iştirakinen kurulgan cami Akmechit kasabasının en güzel binası sayılı. Bu yer tek ibadet değil. Mında cemaat toplaşularını geçirir, bayramlarını kaydeder. Cami yerli sakinler için bir tarihi yadigarlıkka çevrildi. Beş yıl evvelsi hallerinin hareketinden Akmechit kırışında kasabanın adı Kırımlar dilinde Latin urufatında yazılgan stella yerleştirildi. Kasabanın 25 yılına bağışlangan bayram programması yerli meclis tarafından teşkil edildi. Tedbir geçirilmesine şehir şurası da kol tuttu. Birçok meselelerini öz boyuna yerli sakinler de aldı. Инициативная группа, мы собрались, все-таки когда-то надо проводить, 25 лет это, вы знаете, это немало, может это немного для человечества, но для нашего микрорайона, для наших людей 25 это огромный срок, огромное время. Bayramga esasen ballarla beraber analar da toplaştı. Ülkenlerini de görmege mümkün oldu. Lakin tedbirni Borçokra kasabasının 25 yıllığı gibi kütlevi surette kaydetmege kısmet olmadı. Немножко, знаете, на душе больно, то, что мы 20 с лишним лет, 25 лет прожив здесь и в Украине, даже не будем подчеркивать, что мы жили в Украине или где-то, мы жили и в Азии, и здесь, у нас никаких проблем не было вот по поводу вот этого ограждения. Это сегодня людей очень сильно задело, и они, некоторые оскорбленные ушли. Bundan da gayrı konsert programması devamında birkaç kereler elektrikni söndürdüler. Teşkilatçılar meseleni çözmeye aşıktılar.
Мой Харбабашка Хайбулаев Аблямид, он был в числе первых, кто боролся за эту землю, отстаивал на пикетах и так далее. Мой народ на своей земле, мы танцуем, наши дети уже танцуют. Ну, такое побудительное, как бы веселое чувство праздника. Bayramda ayrıca konsert programmasi tashkil etildi. Musafirlarni belli Qrim tarjimachisi Edip Hasanov selamladi. Bunga beraber tashkilotchilar qasabada faoliyat ko'rsatgan jamoatchilarni taqdirladilar. Bundan da g'ayri cho'q bolali onalarni xayrladilar. Kichkinlar da chetda qolmadi. Ular da cheshut ideyalarni elde etdilar.